imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Senyorito Albert? Senyorito? Saan salamat ang nakalakiri daw ti silad niya? Nakalukat na paiso. Sumrataklat na. Senyorito Ha? Diyos ko! Senyorito! Anya ti mapaspasama ka na kayo? Senyorito! Senyorito! Diyos ko! Senyorito! Nagbara kayo! Mabitla ang senyorito! Inak mga ti danom! Banyusan kayo! Kalpasan na! Pag tumaron kayo iti agas! Mabitlaan! O anya, Misty. Naskin nga itulog ka. Tama nga no sumangpit to ni Papam. Sige, Dan. Ala, isuot mo to helmet mo. Agyaman na ka. Ay na, talagaan na si kaso ka. Awan anyaman na. Alan, umay kan, tap na maitulog ka. O anya, napagtumarmon ni Albert? Uwan, nana. O, apay nga rod akas tatilangang. Madanagan na kami kankwana. Nagngato kami na talaga tigurigor na. Tinasayaat, ingkay kanan iti kanan na iti seled na. Bayat nga awan pay laang da senyor kad senyora. Nana. Alahan balasang ko. Amok akayat mo nga asikasuan ni Albert. Takayat mo ti makasubad iti kinaimbag na ken ka. Basta daak lang dito'y balay ti komadrek, amado. Okay kadilangan ka nga uray may isa nga oras pa iti panaguray mo dita, karidad. Naskan ngamin nga ring Pasko ti aramidak, tapno day talamang urnusan intong bigat. Ada ka di pa'y maramidak? No kumata inaramat ko tilugad ko. Saan ka lakuman ataktakan? At kayta ka manan. Apay ka di akasta ka. Mawatam kumamat nga da trabaho. Mawatak. Ngam padasam kumamat atal Japan tirilom. Anyat orasan aya? Karidad. Aging galaang iti alas 5 ti trabaho. Ngam alas 6. Karidad. Bukod tayo ang negosyo na ito'y as-asikaswag. Sana kas iti daduma ang masusweldo ang dalaang. Dahil tati duma kadagiti sa bali nga da trabaho na. Ngala. Ang mga no sa dinumanan ti pagtorturungan da ito'y asaritaan ta. Sige. Basta urayin ka dito'y amang sokon kanya. O, Misty. Adatan dito isang wanan ti mansyon nyo. Anya ang mansyon? Dakdakil nga amang tibalay da Albert ngam tibalay mi. Dayjay ati mako na ang mansyon. Sika talaga. Mabiit lang ang tadumsaga ka. Agyaman iti pa nang itulid mo kanya ka. Awan ti rumbang apagyamanam. To'y helmet nga inaramat ko. Yag mo. Kanayon nga imutak da ito'y. Tano bilang laan. Ada aramatang. Agyaman na, Dan. Sige nga roden, Misty. Mapanakon. Sige. Maliklik na. Talaga anak alakon tinaan-anay ang panagtalak ni Dan. Nagbaligi ket amo. Intundumteng ti omno akan ito. Maipilit kunto kan kuana ti anyaman akayat ko. Kumusta niya, Albert? Agurigor pa'y laang, Nana. Ay, sus. Anya nga tan ayat inararamid na. Apay nga agsakit mo tan.
Iso siguro asan arim-rimor iti silid na. Gapo siguro ta masakit gayam. Nalabit akas ta. Kan adakid daw na, nana. Anya dayta. Numabalin ka no. Saan tayo na ibaga kada senyor, kan senyora? Ay, kumaro manan, ti kasta nga ugali na. Anya nga ugali, nana? Ay na, sipod pa'y idi. Numabalbalin. Di na kayat amaamuan dagiti dadakkel na no anya ti mapaspasamak ken kuana. Amom karidad, numabalbalin. Jag kumakayat akasiningid mo day jay agayem mo. Ne, apay kumamat, amado. Nabayagan nga gayem kami. Sabali nga minti ugali na. Nalaing nga gisungsong. Amado, iti da ito'y nga edad ko. Paduruganak pa'y laang ti ammom. Karidad? Ada bukod ko a panunot. Dagiti laang kunang ti padudurugan. Sabali man ang titinor ti sound. Ibagbagak laang, amado. Malhuston. Nabannog ti panunot ko. Jak kayat ti makirikyar. Papa, oray siyak tan ti mangibaga kini Tito Amado. No apay agim matang ta iti motorsiklo. Panagkunak iha saan ang anasken ngay bagampay kan kuana. Papa? Amok no apay akinumpirma na kanyak ti maipapan iti dayjay a motorsiklo. Apay, Papa? Gaputa kwarta ti kumpanya tinaaramat. Isuasukatak lang dayjay a kwarta. Awan ti parikot. Papa? Ket anya ti reaksyon dayjay adan ari ni kalwam iti nginginaan a motorsiklo. Nalaos, diragsak na, Papa. Tilam ka. Amangan no agabuso dayjay a tao. Irigat na. Amangan no pagbagasan na kanton. Ginto mapasamak data, Papa. Kas iti nakon, amok ter aramidak. Isa di kay agdanag. Tas saan to apulos ang mapasamak ipagam-am kanya. Nang rabi ka din ni Albert. Wen, senyora. Sinaludsod na ka din sa dilo tinapanag. Saan mat, senyora? Basta rin war iti silid na itay anangan. Kalpasan na, nagsublimot lang iti silid na. Ne, apay ngay. Kwa. Jakmat mo, senyora. Nakaskas daw. Anya nga tati makagapo. Kwa. Amang ano nabannog, senyora. Sa bagay. Kay kayat kon nga adala ang iti silid na. Ngam ti makisar sarita iti no asino laditan. Ha? Di nakitaan iti kasta si Mang. Irwam mon ti bagim iti kastoy a panagsasaok. Ngam kiti. Saan ka akaraman iti dakdakamatag? Kasano nga ta amaamuak no anyan ti kasasaad ni Senyorito Albert. Amangan mo't no kimaro ti sakit na. Uno saan? Amangan no mabisin, tabasikla ti kinan na itay. Laika, balasang ko. Itay payla apalpaliiwan ka. Apay adi ka payla maturog. Nana, nakariing ka pa'y lagayam. Kasano ang makaturog ak? Kat balikid ka mat abalikid di takamam. Apay aya? Diyak makaturog amang pampanunot iti kasasaad ni Senyorito Albert. Nana si Mang. Laika? Amang ano, kimaro ti sakit na. Saan mat siguro? Alakit din. Maturog kan. Rabiin. Uwan, nana si Mang. Matungpan.
kasta, kumpadre. Si kangarod ti mapan itay dyan resort? Wen kumpadre, sana bale. Inring pas kunti amin na trabaho kiti kalman. Sinigurado nga awanan tinaliwayan. Kasta gayam. Kat plano nga ikuyog ni Caridad. Tapno mapunas ti panagatap na kanya. Mayat day ta, kumpadre. Napintas day ta na panunot mo. Mariknak nga minasahan pailangan na punas ti panagdua-dua na. Iso nga ikuyog kuman iti papangkoy di resort. Okay. Good luck, kumpadre. Di kagdadag ta siya kung ti makam mo ditoy. Anya jay ko na, amado. Ikuyog ka iti papangkoy di resort. Kuna, Ha? Akpaiso? katuan. Diyak kaya ti mapaspasamak ka data. Iso pa nagkunak, kasapulan tati oras para iti tunggal maysa. Amado. Iso ngagsagana ka, mangitugot ka iti kawasta. Ha? Agbayag ta ka di ijay? Agnaed ta ijay iti lasod ti sumagmamanong aldaw. Ita ti panang rugi day dan iti trabaho na saan ka di? Wan papa, naurnosan ti schedule na. Naggasat lakit din day amamirmiraot. Agasan, tagrasya pa yan ti simbang baykan kuwana. At day ta ka man yan, papa. Anya ka ka di. Kaslang amin jak pa'y lamaaklon ama iran ranod day jay. Papa, please. Gusto ko man. Diyak kayat, aday tamanan ti pakasurunam. Okay. Kaslawa ng timbaga. Basta ti panunutam kumalatan, papa. Para iti pagsaya atak ti amin, ama paspasama. Inkuyog ni Senyor Amado ni Senyora kunam, nana si Ma'am? Wen Laika, inkuyog na ijay resort ama rin renovate. Kastagayam. Amuglatan no apay amaragsakan ka. Nana? Alan balasang ko. Ingka kitaan ni Albert. At dapat klase da ijay itang aldaw. No anyaman ti makagapo, no apay nga aramidam ti kastoy ita. Agyamanak, amado. Anya kalakit din aya Caridad. Kaya't ko lang ay panagnagkan ka at trabaho lang ti makagapo no apay nga dak iti resort. Amado. Mariknak ngamin ti panagduaduam. Kat no kas nga agatap kan, sabalin ti jarmo. Datan tumet ti agriri. Kat day tatijak kaya. Pasensya kan, amado. Awan ti rumbangay kidawam iti pasensya. Ti importante ita, kat maipayan ta iti kundaway ti tunggal maysa. O anya, kumusta ngay ni Albert? Agurigor pa'y laang, nana si Mang. Ngam, ipilit naman ti ag-eskwela. Anya? Ibagbaga kayo na nanalaangan. Ngam, saan ka no? Naskan ka no asumraki ti pagadalan. Unay lakit din ayan ni Albert. Da kayo la kuman ti makisarita kan kuana. Ang mga no niya ti mapasamak kan kuana no ipilit na ti sumrek. Ala, bayam ta siya timang kumbinsir kan kuana. Narigatan. Ang mga no kumaro ti sagubanit na. Tadda kanyak ti schedule day dan. Inalak kita iti sekretariat. Masigurado akadag ito akan ito. Tantanin sumangput day jay dito'y universidad ang naggapo iti trabaho na. Mas ka na makasaritak itinalapat day jay lalaki. Narigatan. Amangan numamaysaan na ti anak ko. Babae ti anak ko. Iti kanito ang maagrabyado.
nalpaston ti amin. Awan ton ti serbi ti amin. Iswanas ken na makasaritak day jatan. Nagbayagan day jataw. Rumbang kuma. Ket iso day tan. Jak lakit jak bidot. Iso day tan ti motorsiklo ginatang mi. Dumsago kon di lugan ko. Dan, Ha? Sir Fausto? nasayata dakan. Kaya't ka makasarita itinalapat. Anya ka diti maipay ko, Sir Fausto. Kaya't ko lang... Ada kagayam dito universidad. Iha. Si kagaya. Anya ter aramidam dito papa. Kinapudno na. At ang ginagarak iti din ditoy. Makitak ni Dan. Iso kaya't ko kumakasarita. Sir? Anya tibagam kinidan, papa. Dan, kablawan ka. Sakay ko ma, tasay-saya atam ti trabaho. Wen, sir. Di kay agdanag. Aramidat day ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabalak day na si Mang. Saan da ko mapagdanagan? Angam barok, madi pay laeng tilangam. Madlaw pay lang nga agkakapsog ka. Nana si Mang. Kasayaatan siguro no aginana ka pay. No anya ti kunam. Uray siya kun amismo ti mangipakadaken ka ije universidad. Nana si Mang. Sigurado ako ungat na kanimang man ang aramidam ti kasta. Saan ang maamuan ni senyora? Tanagkuyog da ka ni senyor. Ha? Napananda? Napanda ije resort. Isu nga awan ita ni senyora. Pangaasim barok. Di mo ko man ipilit. Tama nga noan niya pa'y ti mapasama. Okay, kakabilaan, Dan. Wen, Misty. Di nakpagdanagan. Sigurado ka, ha? Anya kalaki din aya. Awan ko nakmat. Ang talakakan ka, Dan. Oh, anya, oras ang ti klase ta. Iso na lang ang taag duma ti classroom ta. Sige. Mapana ko nagklase. Okay. Agkita ta no madamdama ijay kantin, ha? Wen, Misty. Ay. Sa bali tinakitak ajar itay ti ama ni Misty. Nagbaliw lang itay inasidgan na kami ni Misty. Anya nga tatipod no agagara na kanya. Jakla impagaro pakastoy ti kapintas da ito'y alugar, amado. Ita tanakita mon, amumon. Makapasalibukag itirik na ti agnad ditoy. Saan ka di? Gusto ka, amado. Ngayon, nagpintas dito'y. Mainayon pa ay tinapintas apoy at yaklawlaw. Kanti maris asul at anong ti baybay. Dayta ti makagapo, no apay aginatang mi daytoy. Gadita, marin renovated, tapno adunto ti maawis. Ammo mamado, jakton mas daaw, no agbalin ang nalatak day ti a resort. Kat pagaayat to apasyaran dagiti turista. Dayta talaga ti target mi kani Fausto. Ti agbalin analatak dayto a resort. Naimbaglakit din tadimnagkan ka ni Senyorito Albert. Nana si Mang. Lay kabalasan ko. Imbagak matankan ka. Idi pay laeng. Ad-adda nga ipangagnak ni Albert ngam da senyora. Nandiyak not kiti ipampanakkel day ta. Agam kasi tinakunakon. Adda gundaway amas agtalak kanyak ni Albert ngam kadagiti dadakkel na. Nadungo ka ngamin, Nana.
Kat amok aday tati makagapo, no apay anaas-asi dagtirik na kan ni Senyorito Albert. Balasang ko, Kat siya ka mismo ti makapanaknak iti dayta. araramidak laang ti rumbang layka. Awan ti pamilya. Iso ada kayon nga ada iti asidag ko ti ibilbilang ko kas pamilya. Nasaya at no magustuhan ni Caridad dita resort, kumpadre. Talaga magustuhan na, kumpadre. Managragsakan na karon. Kamaudyanan na. Amo ko no kasano apunasag kanya mga atap na kanya. Kumpadre, No ata parikot dita, awagan na kadagos, ha? di kagda na kumpadre. Aramidak na ita. Okay nga ron. Kastapay. Bye. Bye. Talaga saan na mapunas iti isip ko ti maipapan ka ni Dan. Bayaw awan ko kumanday jay. Gapo iti awag ni Amado. Ngemsan lata. Talaga sa balit agparparik na kanya. Kati kayat ko. Makasaritak day jay alalaki asaan amaamuan ni Misty. Senyorito, adto yan ti agas mo. Agtumarkan. Agyaman na ka, ha? Awan ti rumbang apagyamanam. Araramidak laang ti rumbang. Like, Alan, senyorito, agtumarka yun. sige. Dahito iti danom. Agyaman na. Ala, aginana ka yun. No, damasapol yo. Ayabandak laang ha. Di nakpagdanagan. Kabalak magtanggan. Di mo pilitan ti bagim, senyorito. Narigatan, amangan mo mabignat ka. Agyaman na ka. Awan anyaman na, senyorito. Albert, Laika. Albert, Aha? dahil ti kahit kung ayawag mo kanyak. No da tayo lang katanana si Mang. Awagan na lang iti senyorito. No at dadag iti dadakkel ko. Tapno saan da ka nga ungtan. Talaga anak mayat, tiriknak. Nang runa iti kaaddak iti igit, ti baybay. Maginawa, anak. Panakunak. Daytoy. Amado, si Kagayan. Umay ka manganan. Nakasaganan ti makal. Amado, kayat ko daytoy a lugar. Kunak tumot ngamin. Di kagdanag. Kanayon ton ti kaddata ditoy. Inton na ornusan daytoy a lugar. Agpaiso ka di, Amado? Katuan. Mala. Umay kan. Inta manganan. Dan, pudno ang nabiit pa'y ang nagsiningad na. Namadmadlaw ko. Adda parikot mo. Ito jag pay. Apay ka di. Misty. Ibagam kanyak tagpaiso. Adda ka di pa kainaigan ti kaadda ni Papa Itay Bigat dito universidad. Agpudno ka, Dan. Diyak kayat nga agilimad ka kanya. Wen Misty. Anya ti parikot. Kaslad dati sa bali pa'y anapatpatag agagara na kanyak. Iso na lang tadi na naibaga. Day tati agpaiso, Misty. Kat day tati saan ang mapunas iti panunot ko. no siyakla amay sa balasang ko. Kasayaatan no tong palamlaang ti kayat ni Senyorito Albert. Nana si Mang. Siya kunti mangibagbagakan kalay ka. Nasingpat ni Albert. Amok dayta, Nana. Makitkitak mat kat dayta. Kanamom balasang ko? Panagkunak.
Dakkel tinagbalin apaset mo iti inot apa nagbaliw na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nana si Mang? Naloko ni Albert iti awan kapay. Kompormila dita ti aramidan na. Nalaing amang rabak. Di mat napadasampay tinapaglulukwan gapukan kwa na? Wen, nana. Angam ita, sabalin ti trato na kan ka. Nadnadlawan nga isakit na ka. Nadnadlawan ang nalagang tirik na kan ka, balasang ko. Kat amok, nakasaganan ni Albert ang mga ramid iti amin, tapno maprotektaran na ka. Amado, iti kaadata dito'y ikit ti baybaya. Kaya't ko nga kari ka kanyak. Anya ti kayat mo ngay karikan ka, Caridad. Ikarim masaanin ang maulit paya, tinagbasulam kanyak. Caridad? Saan mat anarigat nga ipaay, tikid-kidawag, saan ka di, Amado? Saan? Saan, Caridad? Nukasta nga rod. Pangasim ta ikarim kanyak, asaan na maulit dayti. Caridad. Aminado aki tinagbasulak iti. Katkas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Nagbabawya ko iti kasta unay, daydi abiddot ko. Amado, Nukumata maikanak lang iti gundaway amang isubliti na palabas. Aramidek, tapno maliklikak daydi akam malik. Ipatpatag ka unay, Caridad. Kat ikari, saanin ang maulit pa'y dayjay? Di kanton lumdaang pa'y iti danak, Caridad. Dandanita yun agturpos, Dan. Wen, Misty. Kat utang ko kin ka ti amin. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Da kayo ka ni Sir Fausto. Oh, anya ngay. Adda ka di pa'y panagamak mo iti ama? Awanan. Idi damo. Aklo na. Dakkel. Ngamita. Nairwama kon ken kwa na. Kat maragsakan akmat, ta nakabaddo nga alam ni Papa. Aramidag ti amin para kin ka, Misty. Agyaman na, Dan. Oh, dahil gaya man ni Albert. Ada kayo gaya man dito eh. Uwan, Albert. Oh, anya ngay, Brad. Sumurot ka di ije resort? Uwan mat ngamin, Albert. May mayat no kakuyog da ka amapan ijay. Da kayo pa lang. Ado pa ngamin tinaskan nga si Kaspo para iti graduation tayo. Isodyak pa lang makasurot ka da kayo. Mapanggayam damis ti ije resort, Amado. Wen ka no? Kakuyog dati sumagmamano agagayam da ije pagadalan. Kasla blowout ni Misty kadagiti gagayam da. Kadwada ni Albert? Diyan mo. Nalabit a kadwada day jay ta. Ha? Ungur ti kotse ni Albert dayjay Uwan nga rod. No kasta. Sana simurot ni Albert kada Misty. Si Mag? Senyora, adda kayo matgayam. Adda ka di pangibaunan nyo kanya? Sumangpat dito'y ni Fausto. Adda ka nung amin napatag apag saritaan da kan ni Amado. Kasta ka di, senyora. Di kay agdanag. Siya kunti makaam mo. Ammo mati pagkaayat ni Amado. Saan ka di? Wen, senyora. Ayan nilay ka. Adda ijay hardin, senyora. Isun ti agdaldalos ijay. Ha?
Isu ka di ba tinangurnos kadagiti mula, ijay? Wen, senyora. Nalaing matgayam. Pudno dayta, senyora. Ado, Puston, jak imbagaan na yunam, tinakunak. Pasensyakan, senyora. Pakawanan na kuma. Kunaklan no kadwa dadan ken laika ni Albert anapan ije resort. Kunana met nga do kano pa ita asikaswan na. Sabagay, sa bali nga minti class schedule da ken ni Misty. Ni Misty, nalpas namin iso anawayan nga relax. Sa nabali, kumpadre. Importante, agturpusan na kiti ubbi. Pudno dayta kumpadre. Kamaw dyanan na. Panagkunakat saan mat siguro adakas no pagsaritaan tanti amin. Anya ti kayat mo asawan? Ti may papa ni ti panagsimpa dagiti anak ta. Huwag ngagpeso. Kayat kumot dayta. Kayat kung iti panagturpos da Misty ken Albert. Sumarunumot na dagos ti panagkalaysada. Mayatak mat iti dayta, kumpadre. Sigurado ka kadi nga awanan ti rumso aparikot, kumpadre? Anya ti kayat mo asawan? Amangan no adda rumso aparikot. Gapo ko ni Albert. Sigurado nga awan, kumpadre. Iso nga awan ti rumbeng apag danhagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Oh, anya, Dan? Okay ka kadilaang? Amok ana banog kamat. Gapo iti papantayo ije resort. Sige, saan ka nga rodan asingaan unay? Anya kalakit din aya. Manipod na gamamot ha. Kanayon latan nga agyaman ak imang mga kukan ka. O, sige nga rodan. Okay. Bye. Naurnusan ti panagkayami kini Albert. Iso nga mo. Agsublintumat lang ang tisigod akin nasingat ni. Kat inton madanon ti kanito. Saan kaming tulaangan nga agayam? Matuloy tumatlaan ng tinabayag nga arapaap ko. Ada kami matlaking ni Albert nagkatunuyan. Sigurado day ka. Nagsarita kami kino Compadre Fausto. May papan kada Albert kan Misty. Kat? Di kayat na. Apama na makaturpos da Misty kan Albert. Sumaruno na dagos ti kalaysa. Anya? No siya klamay sa umayo na kitikas jay akayat ni Compadre Fausto. Mayatag. Kas jay talaga ti rumpeng nga mapasamag. Apa nagsanay ka, Caridad? Talaga gaya masaan pa ilaan nalipatan ni Fausto dayta. Saan matarumbang ang malipatan na dayta saritaan, Kat? Tulagan mi dayta, kat rumbang lang arod ang matungpad. Apangat ni Albert. Nana si Ma'am. Ha? Apay kumamat. Agturpos nga minan. Idinto ta siya. Diyak pala nakaurnom. Laika, balasang ko. Ngamsa na bale. Amo ka makaurno nga tumatlaan. Kat makaaganak to. Uray po utin nyo. Day tati kayat ko kan ka, Laika. Talaga ngamin asaan kalata ama pukawan itinamnama. Saan to Apulos, Nana? Day talangan tinabatbati kanyak. No pukawag pa'y tisang kabasit anamnamak, anya langan ti mapasamak kanyak. Iso ajak to pukawan tinamnamak. Amok ang makaadalak tumatlaan. Kat makaturpusa,
Kas iti inkarik, iti day dinanang ko. Apay ang kaslasaan ka naragsa, Albert? Pagkunang kumaman, Laika. Nalabit asaan taan na sinyad unay, nga makabisado kan. Amok no naladingit ka, amok mo't na saan. Sika talaga. Agpay sumat ngamin ti bagbagak. Apay, di ka maragsakan, idin to tadandanikan agturpos. Siyempre, naragsakak. Iso na lang ta. Ada pagamkak. Anya ko ma? Tinabayagan na plano da papa. Ken Don Fausto nga ama ni Miss D. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Maamuam tumat lang ta amin life na. Iso nga oray no jak tibagakan kayo ta. Patsyat. Maawatan tumat lang. Iha, amo ka masurpresa ka iti sagot ko kan ka iti panagturpos mo. Anya ti isagot mo kanya, papa? Surpresa. Agam sigurado, amaragsakan ka. Ay na, itapay lang kat magagaran ako, papa. Kat, kumusta kayo mat ka ni Albert? Mayat-mat, papa. Okay kami. Sigurado ka? Wan, papa. Nasayat nga rod no kasta, iha. Kunak tumat ngamin kan ka, papa. Agtalag ka lang kanya. Sigurado amaurnos ko ti amin. Awan tijak kabailan. Nang runakat ato, tinasursurok kan ka. Senyora, adalo man tirabii. Apay adi ka pa'y lamaturog. Jak mo't maawatan tiriknak si Mang. Jak makaid na. Kaslaad dati mapasamak amang ipaay itinakaro apagladingitan. Ha? Ay, saan ko maatila pang panunutan nyo, senyora? Jak mo't malapdan ti bagik si Mang. Senyora, Jak kaya ti kastoy amarikriknak. Ngam jak malapdan ti bagik. dandanin agturpos ni Senyorito Albert. Rumbang laan naragsak kayo kuma. Talaga akasta ti kayat ko. Ngam jak amo no apay akalat akastoy matan ti marikriknak. Hello, Misty? Albert, nasa pang inawagan ka, tapno kablawan ka. Agyaman na, Misty. Kablawan ka man. Agyaman na. Oh, kasanungan mo dyan. At kikita tayo laan na numadamdama iti pagadalan. When? Okay, tawag ang painigan. Bye! Bye! Kaldawan ti panagturpos, Mita. Ngamjak maawatan no apay kastoy direk na. Rumbang ko manaragsaka. Ngam no apay kit di matasaan. Jakam na. Noon niya ti mapasamak kalpasan ti panagturpos mi. Ngam kit di. Siguradlo ka sa anak na umanukot. Kaya isudagit din ti mangimando iti biyak ko. Laika, okay ka kadilangan? Uwan ka na si Mang. Sada ka pagdalagan. Di ka unay agbanog. Ado dagiti agsirbi akita. Saan ka nga obligado ang mga sikaso ka dagiti sa nga ili iti daytoy aparambak. Ngam amuyo mahat nana. Jak na irom anak ka magtiderlatan. Nas kan agtignaya. Laika, Kan may isa. Amangan o dapay makuna kanya da senyora. No jak agkuti. Iso siya kun ti mangibagbaga Laika. Saan mo abanugan ti bagi? Bayam adagiti nag-cater ti makaammo nga agserbi. No anya lahang ti ibilin da senyora. Isulaen ti aramida.
Papa, nagadot isa nga ili, iti pa nagturpos ko. Diyak lang ninamnam, maakastoy. Pasi ka nagtaon iti mabigbig-big a pamilya na gitaya. Makipagragragsak na kan ka iti panagtupos mo. Katkas karikan ka. Antoy, awatan. Anya dahito Papa? Kita iha. Tulog tilugan, Papa? Wan iha. Wan iha. Ingkay di garahe. Kita no magustuhan ti sagot ko kan ka. Albert, iho. Albert! Mabait lang, Papa. Papa, Anyo ti aramidam dito, iho. Rumbang kuma makidupdupong kakadagiti sa nga ili iti panagturpos mo. nabanlugar, Papa. Iho, inangay mi kini mamam da ito aparampak. Tapno awan ti makungkunam. Jack, daw kada kayo dito, Papa. Tatilahan kayat ko. Matungpal ko ti kari. Amay turpos ko ti panagadal ko. Katita, naaramid ko. Agyaman na kiti pa ng padalyo kanya. Albert? Lading itag, Papa. Ngam na banlugak. Sapay la kumata mawatanda. Abay aya makapungpungtog ka, amado. Kasano at jak makaungat. Kita man ti aglawlaw. Kita man no at dati anak mo. Ha? Awan nagpaiso. Mabitla ang napayabak. Saanan? Naggapo ako ni Jesselet na. Di na kaya ti makidupong kadagiti sa kaili. Saan na kano akinibitaw da ito apaskan? Anya? Dahito ti agpaiso. Iso ang makamukan dito eh. Makamukan kadagiti sa kaili. Pumanawak langan. Ngam ti makaramidak iti saan anasaya dito eh. May babay tayo lang. Asikaswan nyo dagiti sa kaili. Nana si Ma'am, apay nga taapin manaw ni Senyor. Jack amo balasang ko. Ang mga no damanan saan anasayata magpaspasama. Ang mga no day tati makagapu, no apay apin manaw ni Senyor. Laika, saan tan abyangan no anya ti mapaspasama. Ti importante, aramidan talaeng no anya ti trabaho ta. Iti kasta, saan ta amairaman iti anyaman asaan anasaya at amapasama. Kakulang iti dayta, pinanawam ti Pasko ni Jebalayo. Liniklikak lang ti makaramid iti sanda magustuhan. Kan pakaibabay nan mi, kumpadre. Iso akin ay kayat kong ti pimanaw. Sabagay. Narigat no sakit din amis mo ti agaramid iti eksena. Ijay mismo apaskan mi. Ala, tangayad na kamatlangan dito eh. Sige kumpadre, agragsak ka. Punasan ti anyaman na marikrik na ma. Oh, agyaman na kumpadre. Inasayat, may ka. Makindupong ta, kadagiti ko kumpadre ta. At dada dito ika. Ala, may kan, amad. Nana, rabi, maawan pailaan ni Senyor. Laika, Kan ni Albert, talaga asan arimor iti si Redna. Uray itang awanon dagiti sa nga ili. Saan data arimwa? Nakaskas daw, adi naman la sinango dagiti sa nga ili. sa nga ili da senyor kan senyora dagijay balasang ko. Kat amok, dahil ti makagapon no apay asan arimor ni Albert iti siledna. Ha? Saan ang nausam ni Albert kadagiti paskan? Kayat na pa'y ti agmay-maysa. Ngam ti makidupong kadagiti tattao apasig ang negosyo.
ken panagpabaknang ti ammuda. Sa bagay, naglaw kumot dayta, nana. Simple laang ni Albert. Saan anabarayuboy akas kadagiti dadduma. Laika, Kat dayta tinakaidumaan na kadagiti pada na iti estado ti biyahe. Diya ko nagbayag, kumpadre. Sigurado ka kabalam dag maneho. Uram yan kan dito, kumpadre. Sanan, kumpadre. Sa balin tumanan ti panunutan ni Caridad. No di na mo dito iti imayag. Ala. Andakan ka dayta. Hanggang sigurado lang nga kabalam, ha? Uwan ko nagmet, kumpadre. Di kagdanag. Tapno makasigurado ka. Awagan ka. Apaman ang makadano na ije balay. Apay nga taadyak makita niya. Ayun na. Sabi na patag ko matigaganak ng kuwana. Ayun na nga taaya. Mapanak man laangon iti office ni Papa. Isa laangon ti pagsalit-sudak. Papa? Di ka gaya, Mia. Come in. Umay ka. Thank you, Papa. Ala. Agtugaw ka, iha. Agyaman na, Papa. Papa, ayan ni Dan. Mukha, iha. Pasensya ka na. Diyak kayam na ibagakan ka. Anya tinaramid mo kinidan, Papa? Iha, relax. Di kagdanag. Awan ti madi ngay naramid ko kanidan. Papa, Amom, iha. Nabayagmat kat ngayon obserbarak ni Dan. Tawan tinaglabas. Ket ita. Naalanan tinaan anay apa nagtalag ko. Nakita nga da potensyal na. Iso nga iso ti tinalag ko nga si kaso iti pareko ti may sa branch ti negosyo tayo. kasta ka di, Papa? Wan, iha. Ita nga minan ti gundaway tap napakairanudan tayo ni Dan. Nakaturpusan babaan iti kinabaknang ta. Iso kayot kumot asol nitan na ti amin arigat taken kuan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga at subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panawanan tapnulak aman tamaten ti samit. Ti adu a sakripisyo tayo ti negosyo, Caridad. Anya ti kayat mo asawan, amado. Panagkunaket, rumbang lang agrelax tamaten. Ha? Nakaturpusan ni Albert. Ket rumbang lang nga ison ti makamo kadagiti amin ana ipundarta. Saan ka di? Kayat mo asawan, amado. Agdalat kan iti anak ta. Sigud met nga agtalay ka kenkwana. Amok akabalan ni Albert ti amin. Pudno nga do dagiti banag ang nagsubangan mi. Ngam no may papan iti negosyo, dakkel ti panagtalag ko kenkwana. Nang runa ket may naig iti panagpataray iti negosyo ti inturpos na. Iso apat check, kabalan ni Albert nga si kaswan dagiti negosyo tayo. Di mo man laimbaga kanyak, Dan. Sinapsapol ka. Ngam among, maragsakan akparakan ka. Kamaudyanan na, saanan amasurun kan ka ti ama. Alangan ho, Dan. Saya atam ti papa asikaso kan ka dita ni papa, ha? Di mo paayon ti ama. Itikas na, saan to ama ikan iti rason amang gurakan ka? Okay nga ro, Dan. Urayak langan ti panagsublim dito lugar tayo.
Agan nagkaakanayon dita, ha? Bye! Talaga nga umay ayonan kanyak tigasan. Saanan akagura ni papanitan? Akanayon nga ibaga na idi, asaan arumbang apagtalkan, gapot ta mamirmiraot laan. Itataawanan ti parikot ko itinagbaitan da papakandan. Rumbang lang asikaswag matan, ti may papan iti personal a plano. Ipatungpal ko matan ti amin. Kat husto ni Papa. Rumbang la apakairanudanan ni Dan. Kat rugyak tumatan nga ipaaramit kan ko na. Dagiti plano. Tapno matagikwak ni Albert. Anya ka di ti mapaspasamak ken kabaro. Apay akas lakanayon ana unag ti pampanunutem. Ako na nyaman na daytoy, nana si Mang. Sigurado ka? Di na ka di pagtanagan. Simple lang daytoy. No'y kumparay ti parikot ti daduma. Kat amok akabailak daytoy. Laglagi pem. Addaak lang dito'y nubilang, ha? Di kagdanag nana si Mang. Diyak tumalipatan dayta. Nasaya at nukasta. Nakasaganak at tumulong, nubilang kasapulam titulong ko, baro. Mapanak agpasyar ijay resort. Amangan no kayat mo ti sumurot, panyero. Una, day talagayam. Nabayag mata jak nakapan ni resort. O, di ka sano? Dagasan ka dita balayo? At dito opisina, kumpadre. Lumabalin, dito yung tipang dagasam kanya. At ang amin inasikasok kahit. Okay, sige nga rin kompadre. Urayan na kundit ha. Bye! Ustumot no sumurot ni Amado. Mapagsaritaan mi manen ti maipapan kada Misty ken Albert. Nasken amamwakon no anya ti desisyon da. Laika, Senyora, ada ka di pang ibaunan nyo kanyak? Kuyo ganak, rumwarak. Sige, senyora. Agbado ka itinadalos. Jak kayat ako naan dagiti makakita kanyak, amor sengka akadwak. Uwan, senyora. Ala, kartingam, tadyak kayat ti aguray. Gusto daytan, balasang ko. Ay na, nakapimpintas ka itibadong. Agyaman na, nana. Sa di nga tati papanan mi ka ni senyora. Oh, apa yan nagsanay kayo itinaunag? Awan balasang ko. Ne, nadam titignay mo. Bayat ti panagkadwayo ka ni senyora, Amo matanday chay. Di na kayat ti makakita iti sabali atjar. Uwan, nana. Di ka agdanag. Nairwama kon ka ni senyora. Amo ko no niya dagiti rumbang aliklika, nagkuykuyog kami. Nasaya at nga rod no kasta. Alan, mapan ka nga rudan. Taamangan numatuo ka nan nga agur-uray ni senyora. Kasta gayam ti planom, kumpadre. Rumbang laeng, saan ka di? Awanan ti sabali a pangipatawid a kadagiti amin a negosyo. No saan at ikakaiso ng anak ko. Masaya. Kan may sa, idi pa'y laeng akas ti plano. Tawidan namin ni Albert dagiti na ipundar ko. Kastamot laeng ti planom, saan ka di? Wan, kumpadre. Di husto lang arod. Agpada atawidan dagiti anak ta dagiti na ipundar ta. Ngamin, isumot day tati rumpeng, saan ka di? Talaga, panyer.
sumurot ni Laika, nana si Mang. Di ka agdanag, Barok. Nabayagan ni Laika nga agpapaay dito balayo. Kabisado na dagiti saan akayat ni Mamam. Oh, apay nga gisam kayo, nana. Kasanumot ngamin, kat nakadkadlaw ang madandanagan ka. Nana si Mang. Di ka kadi agdandanag, Barok. Mamati ak asaan apasakitan di senyora ni Laika. Ngamin, saan to nga agaramid ni Laika iti pakaong tanakan ni Mamam. No kasta, Papa. Nakadanon kayon dita resort? Wan, iha. Nasaya at mat. Nagyak pa'y mawag. Diyak pa'y maamuan ang nakadanon kayo kaya man. Pasensya kami, ha. At bang amin inasikaso mi, apaman na nakadanon kami dito eh. Kasta gayam. Sa nabali, okay kami lang. Iso di na kami pakadanaga. O sige nga Rudan, Papa. Bye. Ay, masikuranak nga dalaang dito balay. Awan mat nga minidan. Taamangan numabayagan pa'y itinangibaunan ni Papa Kankwana. Tinasayaan. Rumuharakit di. Masikuranak at talaga nga adda dito'y balay. Malagip po gaya, kumpadre. Ti anya, kumpadre? Kasanong ti tulagan ka. Panataupusan na gito. Papayan na bulag kasin tayo. Di mo ko naan ita nga dapat rikot. Awan ti parikot, kumpadre. Noan yaman ti saritaan, iso ti matungpal. Masaya at no kasta, kumpadre. Kaya't sapay la kuma. Tamapasama kan ti kalay sa iti kabiitan a panawan. Ne, addan sanda senyora. Simangpot da siguro. At inak ilukat ti gate. Amangan mat... Ne, saan mat atilugan ni senyora ti simangpot? Naimbag nga oras mo, Nana Simang? Nigayam senyorita Mistay. Ay mabiit laang senyorita Mistay. Ilukat ko ti gate. Mabiit laang! Sigurado ka nga awan tinalipatan ta, Laika? Awanan, senyora. Nagatang amin. Nasayaan mat. Ama mo nakmatan. Diyak kayat nga adda maliplipatan. Uwan, senyora. Di kay agdanag. Sikat si kanyak no adda saan ta nagatang. Uwan, senyora. Naimbag mo ta saan ka itan amadandanagan no kaduanak. Nakarkaro ngamin ama insultuak no kastyay amadandanagan ka. Saanan, senyora. Ngamin, nasimpot kayo mata talaga. No kinaungat dakman idi, basol ko matlaan. Ngamita, saanan. Iso adi kay madanagan. Kahit kita dalaan dito ba? Ngaman po eh. Di ka kadi masikuran ang nakapupuklaan dito'y nagdakkel ang balayo? Mabalin ka di. Di na kumandagulitan. Nilangan di pagpakuyugang. Day tangarot ti parikot. Saan ka matasingaan kat no adda kumanidan? Apay, sa dino tayan na. Iso ti tinalak ni Papa ang nagbiyahe anapan itimay sa branch ti negosyo mi. Adda urnusan na aparikot ijay. Basta gaya. Wan, Albert. Iso ano mabalin ko ma? Kuyugan na. Lading ito ka talaga, Misty, ha? Yan, di ka makulit. May bagak mo tantan ka, mabit lang, ha? Panawan ka pa dito, eh. Amok na sino ti din.
Apay kano adi na kamabalin ako yukan, iha. Masadot ka no, tita. Iso nga rod adamdamaga kan kwa na. No saan ang masikuran nga adalaang dito'y balayo. Anya lakit din ayah ni Albert. Ngam okay lang, tita. Uray saan kun apilitan ni Albert. Ngam mabalin ka di, adituyak pailaan. Awan mat ngamin ti maaramid ko iti balay. Apay kit din asaan nga ay. Mabalin balasang ko. Agyawan na, tita Caridad. Ika matagtagar akong patre. Adda ka di parikot. Awan, kumpadre. Nabanugak la siguro. Mukayat mo itiretso kan nga itulot. Paimanew humlagan di lugan mo ija opisina. Awagan talagan ni Mulong. Saan, kumpadre? Ijay opisina ti pangituludam kanya. Kung nagmano, nabanug ka kunam. Kabalak pa'y matlaeng. Basta, ijay opisina langan ti pangituludam kanya. Talaag pa'y tilugan ko. Maragsa ka nakmat iti kasta namak kan kabalasang ko. Talaga akabisado mon ni senyora. Kunang atmat siguro una yan. No jak pay lamo no makabisado ni senyora. Manon atawan nagpapaayak dito eh. Sa bagay matkit di Aywan, nana. Adamot ni Senyorita Misty. Ay na, itay pay laeng. Aw-awisan na ni Albert. Ngam, di mat kayak ni Albert. Ha? Jak mat mabalin apilitan ni Albert. Jak mabalin nga ibagakan kwa na asumurot kan ni Misty. Tama nga no siyak pa'y tikagura na. Ama ano talaga din na magustuhan ti ugali ni Senyorita Misty. Ay, sika talaga. Ha? Di ka natagari. Amangan no adda makangeg iti ibagbagam. Tagga po kagaya medya ayan da kumpadre Amado. Wan, papa? Nagsarita kayo kanya Albert? Wan, papa? Katanya nga iha. Kumusta? Papa, nakaanis tayo anaguray. Ita kadipay nga agapura tayo? Iha? Italagyo kanyak ti amin, papa. Siya kun ti makaamu. At ka di saan mo nagustuhan ng inaramid ko, papa? Iso kaya't da ka makasarita. Iho, saan nga iti kasta? Saan matatunggal kasarita ka ket adda jak nagustuhan? Papa, Adda napatag nga ibagaken ka. Ngamin, addaan kan iti husto nga edad. Gan nakaturpos ka maten. Makatulong ka itan kanyak. anya di kaya't mo asawan, papa? Panagkunak ket daytoyen ti umno a panawen, iho. Ket sapay la kuma, tadi mo tubngaren ti kayat ko. May papanitan niya, papa. Iho, panawan mat siguron, tapno aginana kamin kini mamam. Anya di kaya't mo asawan, papa? Kayat ko asikan ti mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Amin na naipundar mi kini mamam. Kayat ko asikan ti mga sikaso. Amin na personal a negosyo tayo. Malaksid laeng kadagiti nagsusyuan mi kini Fausto. Kaya't mo asawan, papa? Italok mo kanyak dagiti pundar mo? Wen, katsikan ti makamo iti amin. Sika ti kakaiso nang agtawid kadagijay. Kat ti kayat ko, itapay laeng masursuro mon na imanihar. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amom ka di no kasano, di kinaragsak ko ita. Amado,
Karidad? Kamaw dyanan na. Makit-kita ka na simpan tilinangin yung nga agama. Kung natumat ngamin ka, saan ngagnanayon ti susik mi? Sana mabalinti kasta. Amado, Amok no anya ti rumbang haramidag. Pudno nagbasulakan kay tinaminsan. Gamkas iti kanayon nga ibagag. Nagbabawi akong dayjay. Kat saanin na mauli. Kadita, tainawatan ni Albert ti responsibilidad. May papan kadagiti personal a negosyo tayo. Makaliwak saitan. Ngamin, dagiti langan negosyo mi kini Fausto ti rumbang nga asikaswek. Ad-ado itan ti panawen ko iti danam. tsak amuno anya ti sarita, kamado. Basta ti amok, napalalo ti ransak ko. Kaawawag kanyak ni Dan, papay. Anyat ko na. Makarit ka no iti kaada na iti branch ti negosyo tayo. Ngam kati, magustuhan na launay. Takayat na nga ipakat ti inadal na. O di nasaya at nukasta. Talaga mapangnamnamaan nga ron. Kunak tungot namin kan ka, papa. Rumbang lang tikas dyan nga aramidan na. Tano di na maramid ti kayat ko. Amangan no anya pa iti mapasama kan ko na. Papa, Iya. Ti kayat ko asawan. Amangan no makasauak iti di na magustuhan no di na maaramid ti kayat ko. Alangan matasayangan na lang ti apin nga intulong tagan ko na. San aya? sa bagay mo't kati, ngam ipagpakaunakon, papa. At dapay plano, kat nilang ungdan ti makatulong kanya. Isa apang nga asim kuma, tadi mo ikan itirason ni Dan nga umadayo kadata. Nang runa kanya. Amom barok, maragsakan nak iti daytaan ay bagam kanyak ita. Nana si Man. Kamaudyanan na, maurnos matlaangan ti amin. Saan kayo mat siguro nakanayon nga agsubang iti amam? Sapay la kuma, takas tangag paiso, Nana. Naimbag mat tainawat mo ti Jaya na. Nana si Man. Asino kumamot ti makapagkadkad iti kas ti Ajaya? Saan ka di? Sa bagay, agpaiso dayta barok. Nana si Man. Kat namnamaak, nga ad dapay ang mapador as mo ti negosyo yo. Dakkel ti panagtalek ko kan ka. Amok akabailam ti intad kan ka ti amam a responsibilidad mo. Ay na, makapaapal ni Albert, Nana si Mang. Apay kumamad. Kasano, kat ison ti mangi-manage kadagiti negosyo da? Dayta ti rumbang, saan aya? Kakaiso na nga anak ni Albert. Isulaeng ti adda karbangan na nga agtawid kadagiti mapanawan dagiti dadakkel na. Sa bagay. Katamok, ad-adon tupay ti matulungan ni Albert. Kabisado kon ti ugali na. Saan anaipot? Kang runaan iti amin, saan anapili iti tao ang makadupong na. Saan nga importante kan kwa na nubak nang wenno marigrigat laeng ti kasinlingad na. Tinapatag kan kwa na kat noan niya ti maramidan na iti sabali. Iso ang masigurado. Adupay ti matulungan ni Albert. Masiguranak iti kaaddak laang dito'y balay, papa. Isa ang mabaling ka di nga inak agaliwak sa ije resort? Apenas ken ngagpaka nakapailakan niya. Mapankalata. Papa, rumbang laang agpakadaak. Tapno saan ka ngagdanag? Saan ka di? Iha. Kan may sa, ang mga noagbayagak ijay no bilang laang. Talaga ngamin akayat ko ti makapagaliwaksay. Tapno mapanunod ko ti kasayaatan nga aramida. Para kadagiti sumaruno a plano. Iha, nakaturpos kan. Monyaman ti kayat mong aramidan.
Adakan ka dayta. Ang no bilang laang tadaron so apagparikutam pakamuan na kadagos tapno matulungan ka. Di kag danag, papa. Aramidak at talaga dayta. Albert anak, amo mo na niya ter aramidem, ha? Wan, papa. Di ka madanagan. Kanagtalit ka kanyak. Jak to bay ang dagiti negosyo nga intalit mo kanyak. Namnamaag dayta, anak ko. Agyaman akmat, papa. Takamaudyanan na. Adan pa nagtalit mo kanyak. Sika ti kakaiso ng anak ko. Apay kumangay ajak agtalagkan ka. Papa. Amok akaguranak nga gingga ita, iho. Amok adi mo malipatan tinagbasulak. Papa. Dakkalabidot dayjay an aramid ko. Ngam nagbabawyakon itinakana. Kat sapay la kuma, tamalipatan metten daydi. Ika gumahak, papa. Iho, Kat pasensyakan. Naging gaita, marigrik ng rigura. Tinakmat siguro mapabasa. Gaputan nakitak tinalaos apa naglatingit iti ni mama. No siyakla amay sa senyora, makunak asaan ang nagkamali ni senyor iti inaramid na. Simang, malaksid kada kayo ang naganak ni senyorito. Siyak ti ad-adda ang makaamamo kwa na. Kat masigurado akabailan na nga imatunan dagiti negosyo yo. Sigurado da ita, Simag. Nagruna kat may naik iti panangimaton iti negosyo. Ti inadal na. Ti inturpos na a kurso. Dayta nga rod kat, senyora. Katambom, Simag. Nakaragrag sakak ita. Kamautyanan na. Magunod kon tinabayagan at arigagay ko. Asyak langan ti pakaipaayan, ti atensyon ni Amado. Mangagmamad siguro ti uni dagiti daloyon. Saan ka di, Dan? Ay na, masiguranak nagdalaang ijay balay. Iso akinid daw ko kini papang agbakasyonak pailaang diti resort. Noadda ka ko man, sigurado ang nagpakuyugakan ka. Anya kalakit din aya. Mabalin mat nga aglive kay ti trabaho. Saan ka di? Dan, nasyak ti kaduam. Awan ti saan ang mabalin. Kan may sa, kaslabos nakmatan. Saan ka di? Iso nga awan ti mang question kan no agpakuyugak. Sige. Alang nga Ruden. Amangan no madisturbo ka dita. Basta pakaamuan nakadagos no agawid kan dito, ha? Okay. Bye. Apa man ang makasubli iti lugar nila. Rugyak tumatan apa aramid kan kwa na dagiti plan. Kat siguraduhan asa anak ama paay. Matagikwak to ni Albert. At masawan kumpadre, talaga nga impaimamon ka ni Albert ti amin ang negosyo anay pundar mo. wen kumpadre. Ngam di kagdanhag. Dagiti lang personal a negosyo ti pamilyami ti intalag ko kenkwana. Dagiti nagsugpunan ta, saklat ta ti mga sikaso. Kastagayan. Kaya't kung agsubli ti sigod a panagtalag kanyak ni Albert. Tapno makumbinsir kumeten, ngagkalaysada kini Misty. Kumpadre, di mo kumaikan iti sabalya kay papanantinay bagag. Amom, kumpadre. No sabali lang ata, sigurado ang nakapungtutan iti kasta na isawang mo. Kaya't ngamin asawan day ta na isawang mo. Asaan akayat ni Albert ni Misty nga anak ko. Saan nga iti kasta, kumpadre?
Iso nga rod akinuna kasaan mo kumangay kan iti sabali akay papananti amin. Ta sana kasta ti kayat ko asawan. Kayat ko lang nga makasigurado, tapno awan to ti rumswa aparikot. Karidad, sa dino ti kayat mo apapananta? Ha? Apay, amado. Anya nga apay? Apay adamdamagam day ta kanyak ita. Kayat ko ngamin nga kuyog ta, agpasyar ta. Nabayagan na saan ta anaramid ti kasta. Gapot ta makumikumakunay kadagiti asikaswag ang negosyo. Agamita tanaksayanan ti asikaswag. Nawayata na mga ramid iti kasta. Apay, di mo ka di kayat? Anyakit din tamadi nga ibagbagam. Kayat ko amado, kayat ko unay. Nabayagan na kastoy ti inararapaap ko. Katita, natungpal matlaangan. Alang aruden, ingkag palasan tamapantan. Umuna apasyaran ta, ijay rancho. Inawagan ka, takayat ko nga agawid ka kumaiha. Ngam, Papa. Imbagat kan ka ang kayat ko ti Agnal dito resort, iti sumagmamanulaan nga aldaw. Napatag ti pagsaritaan ta. Sana mabalin nga itantanpay. Papa, Pasensya kan, nung nasinga ka iti planong maag-relax di ta iha. Talaga napatag da ito'y abanag. sige nga ron, Papa. Agawid ah. Ngam sigurado lang at talaga napatagday ta nga ibagam kanya ka. Wen, iso nga urayan ka iha. Agawid ka, itamot lahat. Ay, nabayaga pa naman, adyak na ka ng rancho. Ngamita, adaak man nandito amado. Uray siyag. Nagdakkel gaya man tinagbaliwan da ito alugar. Talaga na urnusen. Sana kas idinaudi nga imayak dito ay. Husto gayam ti imbaga ni Albert. Talaga asab sabali itan, ti rancho. Ngamkit di, nakapimpintasan. Nataripato, iti husto. Nasayat, Mike. Tasana na sayang timbay bayat ta kadagiti katalek dito eh. Amado, Nagpaisagana kiti makan. Kat panagkunatag. Kasayatan no umyanta dito yung rancho. sikati makam mo, amado. Kasi tinakunakon. Nabayagan nga inarapaap ko. Asyak lakuman, ti pakaipayan, ti atensyon mo. Karidad. Kanita, ato yan. Nagunod kon ti arapaap ko. Adda kanya kon ti atensyon mo. No kasta ti kunayo, senyora. Sige, da kamin ti makaammo ditoy. Ni Albert, di yu baybayan si Mang. Amo yu man, nabannog da kaya sumagpat, tayson di mga asikaso kadagiti negosyo ni dita. Wen, senyora, di kay madanagan. Si Mang, amo yun no anya nagiti jakayat, Saan yu kuman nga ramidan? Ang mga nuan niya pa iti maaramid kung kada kayo no natangkan ti ulo yo. Di kay agdanag, senyora. Saan kami nga agsukir? Nasaya ato kasta. Alang arudan. Bye! Bye! Agnaud kanupay la iti rancho da senyora itilasod ti sumagmamanong aldaw. No kasta nga rod, nila ang Albert ti pagserbyan mi itilasod ti sumagmamanong nga aldaw. No kasta gayam nga impaiman ni Tito Amado kini Albert dagiti negosyo da. Rumbang lang arod nga ipaimamatan kanyak dagiti negosyo, Papa. Day tangarod ti pampanunutag iha. Iso kapilitan na pinagawid ka. Kaya't ko nga imatunan matan dagiti negosyo, Papa. Tirigat na kaadwa na negosyo. Kasosyok ni Amado. Saan nakaskan kwa ng ado ti bukod na negosyo? Malaksid ka dahil nagsosyoan mi. Kasano nga rudan, Papa?
Anya nga iti manage ko. Iha, Tinegosyo ta nga ayan ni Dan, papa. Dahil kailangan ti manage ko. mukabalam langit di. Kabaulak, papa. Ipasiguradok dayta. Panag ko. Nalagang tirik na mita dito balay. Tawan ni mama. Saan ka di, Laika? Ha? Apay mat anak ko nam ti kasta, senyorito. Laika, data lang yung tagsarsarita ita. Awan dagiti dadakkel ko. Albert, Kasta di mat kinunakot kan ka. Adya kahit ni awagan na kiti senyorito. No data lang yung tagsarsarita. pasensya kan, Albert. Awan na nyaman na. Oh, pud no timbaga, saan ka di? Saan ka ama-ama kita? Tawan da mama. Nabayag ako nagserserbi kada kayo. Nairuwama kon ka ni senyora. Saan akon amabutang akas idi? Nasayat no kasta. Malagip ko gayam. Di mat, iso asimrag ka babaunan ditay. Katap na maituloy mo ta agadan. Talaga aday tati plano. Iso na lang tadakkel pa'y tinaskan nga urnungan. Sakbay ang maituloy ko ti agadal. Iso asigurado ang mabayaganak pa'y nga agpay ababaunan ninyo. Kasta ka di. Uwan, Albert. Amom like ha? Panagkunag. Matulungan kayo ti day tabanan. Ha? Anya ti kayat mga asawan, Albert? Kaya't mo ka di asyak timang paadal kan ka. Ha? Oh, apay anak lahat ka. Di amom ka di kat mga rabraba ka klay. Kabalak nga ramidan day ta. Sigurado asaan nga umanugot na senyora iti day ta planon. Laika, siya kung ti makamoy ti day tabanan. Ha? When no saan lang ti kahit kamangagad kan ka. Kaya't mo ka di, asyak timang paadal kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga da ka pa'y laang dito'y ruwar ti balay tayo dito'y rancho, Caridad. Kayat ko laeng ananaman ti kaadata ita diti rancho. Ita man lang aminin anak kaumay ta dito yan. Kailiw kumatan na ito yung lugar. Caridad, agnaad ta dito'y iti lasod ti sumagmamanong aldaw. Kayat nga rod asawan da ita, maipapas mo ti kaadata dito'y. Amado. Umay ka hanta ginanatan. Di ka kadinabanog iti biyahe? Saan matkiti? Ngam ala. Akin na natang arutan. Amado. Among ka din o apay nga inawagan ka, Dan? Manipod inton bigat. Siyakton ti direkta abos mo. Oh, di ka di mamati? Ite din kanyak ni papati karbengan amang imaton iti negosyo mi nga ayan mo. Iso asyakton ti agbalin abos mo. Si kakit di mat. Di ka madanagan. Sa anak to nga istrikto abos. Kan may isa, apay ko mga istriktuan ka. Nakarkaro pa'y kit di nga agbalin analag anti-trabaho. Apay adi mo kayat? Talaga mo ta? Kayat mo ti makarit iti trabaho? Iso adi mo kayat apalag anak ti trabaho? Well, kayat ko day tagalad mo dan. Kan masiguradok aday tamot lang ang tinagustuhan ti amakan ka. Ngamin, saan ka man ang gundaway at tao? Saan akas kadagiti daduma? Ano nakakita dan iti oportunidad? Aramaten dan dagiti makuna akapet da. Tapno maitaluda adagos. Ngamsi ka, sabali ka.
O ano, okay nga Rod. Agkita ta inton makasubli ka dito eh. Bye! Ay, talagaan na idumduman ni Dan. Mamati nga aramidan na ti amin. Tapno makasubad lang ang iti utang na anaimbag anakam. Katday tanto ti pakaaramatak kan kwa na. Di nanto pulos mapagkadkadan dagiti paaramid ko kan kwa na. Maklaat tulaangan ni Albert. Tamismon at igayam na ti mangirwangan iti pan nakatungpal titulagan dagiti dadakkel. Kat, anya nga ti imbagang balasan ko. Nana, nakababain ko ma. Napanunod ko asan ko matakinid daw. Nagdisnodo ni Albert anang ijaya iti amin. Laika. Isong ay manugutak. Kat kunana nga asikasok amin na nakasapulak. Dagiti requirements iti panagenroll. Agenrollak kanun. Ay na. Maragsakan nakparakan kabalasan ko. Ay. Oh, apay ang nagsanaay kayo iti naunag. Nana si Mang. Ada ka di parikot? Ay, jak amo. Amangan no saan to nga umanugot, dagiti dadakkel na. Imbagak matan kan kwa na dayta. Ngam ko na namot nga isukano ti makaam mo. Ay, No ti panagkunayo kat saan arumbang tinaramid ko. Inton bigat matlaang, kasaritak ni Albert. Tadya kon awaton ti injaya na. saanen? Nakawan ka matgaya man. Ay sigurado ang masair terik nana. No kalaat nga ibabawim ti panggedeng mo. Napaado dagaya man at talaga dagiti taraken adingwan diti rancho. Wen nga Rod. Talaga ang mapagtalkan dagiti katalak dito. Nakunamon, kan may sa amo dalakit di akaunget ko ida, no binaybayan dakit din dagiti dingwan diti rancho. Dakala pagkwartaan dagita saan ka di? Talaga, karidad. Iso asa na rumba nga mabaybayan dagiti dingwan. Tano aramidan dati jak kaya. Talaga nga idasal ko kadakwada amin at trabahador at tipungtot ko. Nakasukat nga tan ni Albert. Di ipay matlarimwar iti silid na. Urayak latan. Talaga akayat ko ang makasarita, maipapan iti na pagsaritaan da kanilay ka. Ay, amangan no nilay kanto ti agbanag ang nakakaasi. No maamuan da senyora ti amin. Ay, siyak ti ad-ad da ang masakitan. No agbanag akasta. Nana si Mang? Ay, Barok. Agdardaras ka kade? Apay ka di, Nana si Mang. Kasarita ka kuma, maipapan ka nilay ka. Apay nilay ka? Kwa Barok. Maipapan itinagtulagan nyo, idirabii. Dayta ka di. Di ka agdanag Nana si Mang. Tong palit yung bagakan kwa na. Nas ka na mapanakon, tani. Adagur uray kanya ka di office. Kwa ngamin, Barok. Nana si Mang, baliwan tayong tulangan na pagsaritaan ti may papan iti dayta abanag. Nas ka na makapana kadago sa di opisina. Tadagur uray kanya. Kumusta ka dito eh? Okay, Papa. Awan ti parikot. Masaya at launay. Nakaumay kayo, mat, Papa. Ada ka di parikot? Awan. Kaya't ka lang nga kumustaan, isuwain ka garak timay. Sika talaga, Papa. Saan aron ba nga pagdanagan dak? Apay, awan ti panagtalagyo kanya nga anak yo? Mapaikit din nga awan. Adamin kan ka ti panagtalag ko. Ngab ka sa ma'am,
Kaya't ko amamuan, anya mati mapaspasamak kun ka dito eh. Don't worry, Papa. Siya kung ti makaam mo. Kabailang tiintad mo kanya a responsibilidad. Kumusta kayo matandita, si Ma'am? Okay kanimat, senyora. Awan ka rumba nga magdanagan nyo. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, da kayo ngay, senyora. Kumusta kayo magtitarancho? Ay na si Mang, mayat-mayat. Maragsakan na kiti kaadak ditoy. Nabang-aran tiriknak. Nasaya mo basta. Tapno makapagadiwaksay kayo man. Pudnutin ba kam si Mang? Ni Albert? Itay pa'y naanapan ng opisina, senyora. Asa si kaswam kadimot laeng ti anak ko? Wen, senyora. Diyak mabalin abay-bayan ni senyorito Albert. Ang muyo mo't akas na anak mo't kan titratok kan ko na. Nasaya at lukas ta si Mang. Diyak kaya't abay-bayan niyo ni Albert. Pampanunutan nyo kadipay laang tinaybagak kada kayo itirabiin, nana si Mang. Diyak maliglikan balasang ko. Among matan, diyak kaya't maisagmak ka. Panagkunayo ka di? Itulok ni Albert ang maisagmaka? Laika balasang ko. Agtalagak ka ni Albert, nana. Jakpat yan abay-bayan na. Ha? Narik na kiti pa nakisarita na kanyak idirabii, ti kinapod no dagiti insawang na. Iso adyak mamati na itulok na may sagmaka. Nun nila ang Albert, awan ti parikot. Ang kasanon dagiti dadakkel na. Nana, Balasang ko, kasla anakan titratokkan ka. Siyak ti kang runaan nga apektado. No adda saan anasaya ta mapasamakkan ka. Amom, nana si Mang. Awan apulos ti nagdumaan nyo iti day di inak. Kastamot laang ti panangisakit na kanyak. Ha? Kat idinamam mo kayo. Kasla nagbiag day di inak iti kinatao yo. Anya nga tatima ko na ni Albert. Numaamuan na asyak matan ti mangimaton iti day ti a negosyo tayo, Papa. Jak amo, iha. Sigurado andi na pa'y amukan. Sigurado day ta. Ang amangan, kunaan ng tukit di adi mo kaya. Di partapan kan ko ana. Apay kumamat ako na ti kasta, Papa. Ngamin, isutin mo na, apinaimaan ni Amado, iti imatunan ang negosyo. Saan mat siguro, Papa? Iha. Mamati ak akasta, Papa. Narabaw mo't launa yan arason date na? Tapno ko na ang nakit din, ajak kaya't ti paabakan ko, ana? Sa bagay. Kan may saan mat akas yun ni Albert kat? Iso asaan ta ko mga agpanunot iti kontrakan ko, ana, Papa. Panagkunag, kasayatan siguro no masansan mo at abisitaan ta na ito'y rancho. Total, saan mo ten akas idi ama kumikong kakalayon, saan ka di? Awan ti parikot iti dayta, Karidad. Kaya't ko dayta singasing mo. Siguradon ton, ama asikaso pa'y anaimbag ti rancho. No masansan na si Margarita. Ad-adda gumagat dagiti agpapay nito. Naku namon. Amado, madamag kuman na kayo. Bukod tayo da ito'y rancho. Kaya't ka di asawan da ita? Akaraman da ito'y kadagiti imatunan ni Albert. Ketwen. Ngem tulungan talata ni Albert. Nang runa no datanton ti kanayon asumarungkar dito'y. Laika, apay ka di, nana si Mang. Agsagana ka balasang ko. Adasa nga ili tayo. Ha? Sino, nana? Umay ka no dito'y ni Misty. Kaawawag na launay.
Ha? Masapul nga agsagana ta, balasang ko. Tauray no awan da senyor kat senyora. Nasken amasikaso ti asino man asa nga ili nga umay ditoy. Nangruna kan imisti. Saan gaminin asabsabali ka dagiti amo ta daychay? Sige, Nana si Mang. Ambong batten ti pagaayat nga tunggal adda ditoy. Saan ka di? Uwan, Nana. Ala, si kangarudan ti makaammo, ha? Siya kun ti agisinok dito'y salas. Agyaw manak mo, tas nangaili na kita, Albert. Awan da mamakan pa. Iso asya kung tinang sangailikan ka, Misty. Oh, apay nga rin anagsan na ay ka itinaunan. Ko. Nabanugak lang amin. Gapoy tinagmalong makaadda ka di opisina. Ha? Mga opisina kagaya man, Albert. Impayiman kanyak ni papadagiti negosyo mi. Kat jak mabali na baybay ang dagijay. Apag iso nga ron. Anya ti kahit mo asawan? Di mat adda tulagan da papa kan Tito Amado. Albert, panagkunak ka. Mabalin ka di, Misty. Nunam na ang matungpal ta nyaman na saritaan dagiti amata. Lading ito nga ibaga. Mapakay ka. Albert. Amom ka diya ka na ngayon aday tati saan may pagkinkin na awatan ni Tama. Diyak kaya't adiktaran nak. Nang runa no may papan ka ni Ayat. Albert, I'm sorry. Agawit ka lang, Misty. Total, Rabi. Please, agawit ka. Di mon oray na makaisawang akpa iti nakarkara pa ka sa iran direct na. Isong agawit ka lang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ngay. Kalaat patapin manaw ni Senyorita Misty. Anyo na tayo napasamak. At data saan dan at kinaawatan ka ni Albert? Tinasayaat. Inakmanlangan kita. Ha? Ano da chay? Adda na nagtuog dita. Inakitaan. Ha? Diyos ko! Nana si Mang! Nana si Mang! Anyat na pasamakan ka! Nana si Mang! Tulungan na kami! Napukaw di poot ni Nana si Mang! Tulong! Misty, ada ka di dakas ang napasamak? Ape akas ladda ka guram. Awan, sigagit Albert. Di ka makapaglibak kanyak, Misty. Kabisado kan. Amok no dati ka guram mo no awan. Kit itijar mo ita kasasaritak iti cellphone. Amok nga dati di mo magustuhan ang napasamak. Alan, ibagam kanyak, Misty. Awan ko na kumad. Sige, takayat kong tagilan. Makita? Awan ti gaganay gayam akasarsaritak ita iti cellphone. Iso Ha? Pinuted ng ti saritaan mi. Ay, ano yan? Ape akila at pinuted ni Misty ti saritaan mi. Ay, amok latan. Sa anak laki diyan nagbidot. At dati di na kaya't amapaspasamak. Ay, sana bale. Agsubli akon iti lugar min tundigat. Nalpas ko ngaminan ti impa asikaso kanyak ditoy ni Don Fausto. Apa di ka makait na, Karidad? Adda ka di parikot? Ay, jak manam mo. Ano si Isanak? Kas lakit din. Adda pagdandana ka, kajak matam mo. Ang mga numaikawa ka lang iti kadam dito rancho. Naruam kang aminin nga dala nga kanayo ni Jebalay. Kasta nga tangag paiso? Kasta ti amok arason, Karidad. Iso apilitam ti aginana.
Ket no mabalin, di mo pala pampanunutin dagiti napanawan tayo di balay. Tadamot ijay dasimang. Saan damat siguro abay-bayan ni Albert? Sa bagay matkiti, ah? Ay, Alakit din. Aginanakan, karidad. At datan dito'y rancho. Ket sana rumba nga panunutem ti may papan kadagiti napanawan ta ijay balay. Albert, anya ti mapasama ka ni Nana si Mang. Ang mga no di na malasatan ti napasama kan ko, ana. Di kagsangit, Laika. Saan naman ano ni Nana si Mang? Diyak kaya namatay ni Nana si Mang. Diyak kaya. Laika, Imbilang ko na kaslainak ni Nana si Mang. Diyak laki ti kabala nagada ka sa mapasama kan ko, ana. Ang pangasim, Albert. Ibagam kanya kasan amatay ni Nana si Mang. Pangasim. Laika, di ka nagsangit. Saan amatay ni Nana si Mang? Kinasarita kong tinok. Imbagang nga ramidan dati amin. Tapno maasikaso da ni Nana si Mang. Masaparo mo anak ita iha. Agbiyahe ak ngamin. Sa di na ti papanam, Papa. Mapanak ija resort. Ada ngamin dagiti kasarita ka business partner. Ni Tito Amado? Saan? Saan na ni Amado? Papa. Di mat nila ang Tito Amado ti kayat mo akasosyo iti negosyo? Iha? Napanunot ko asan gaya marumbang nga nilang Amado ti agbalin akasosyo kiti negosyo. Papa. Napanunot ko ngamin. No dadagiti negosyo ni Amado adi nakasosyo? Di rumbang lang nga nayunak mati negosyo. Asaan ko akasosyo ti ama ni Albert? Papa, ang mga noadan turumso aparikot iti dayta. Awan tumot siguro, iha. Kansan mo't adakas ti aramidag. Iso apat tiyek nga awan po ti dakas amapasam. nasapa ka no arimuar ni Amado. Kuna ti katalag akadwami dito'y rest house iti rancho. Napanla ka no kinita. Kaya ni Amado. Nagkabaligayam. Nakaring kagayaman, karidad. Wan, Amado. Nagarmosar ka din? Saan pa yan? Ngamin, talaga nga inururay ka. Diyos ko, mabutanak, maamakak. Kasla na ulit ti pagteng iti daidinanang ko. Idi at iti kastoy a sitwasyon. Napalalo ti butang ko idi. Ti danag ko. Diyak imibat iti Diyos. Ngamsaan maglaang anak kalasat na iti nana. Ita, to'y imbilang ko amay kadwa nga inak ti adamanan di ospital. Kataging ka ita. Awan pa'y lati puot na. Kat mabutanak. Taamang ano. Nagkutin inana si mama. Awagak ti nurse. Kasta ngamin tibilin da kanya. Naimbang nga oras mo, ma'am. Oh, Dan. Sige magayam. Come in. Thank you. Oh, antugaw ka, Dan. Agyamanak, Misty. Kasangsangpot mo ka di? Wen, idarabi ipay lang nga amo ni Sir Fausto ti panagawid kon. Di na ka di imbagakin ka? Saan? Ang mga nunalipatan na laang. At dangamin na patagas asikaswan na. Kasta siguro nga agpaiso. Misty, sikan adagos ti sinarak ko. Ngamin, sikan ti bus ko. Isu asika ti rumbang apagreporta.
Anya nga adda iti ospital ni si mga ibagbagam, Albert. Kalatan na tani mo daw idirabi, mama. So ngayon panmilangan ni hospital. Anya? Nga mawanan karong mga pagdanagan nyo kan kuana. Kasigon iti doktor. Naispalan iti paggad ni nana si Mang. Sigurado ka? Ayan, mama. So, di kayo matanagan. Da kami ti makamo dito eh. Asino nga iti agbambantay iti ospital? Ilay ka, mama. Anya? Kata sino ti mga asikasukan ka, iho? Mama, saan ka pagdanagan? Kabalang ataripatuan ti pagi. Ay, saan? Agawid kami itamot laeng. Jaklakit di kayat ang mabaybayan ka dita. Misty, ang mga nod na makuna dagiti kakadwak iti opisina. Ngamin, imbis ko mga da asikaswag ijay, nagkuyog tamot ten arimwar. Anya kalakit din aya, Dan. Awan ti parikot iti dayt na. Nalipatan ka din, asya kon ti mangimatmaton ita ijay. Ngam amangan no mabaybay anti opisina, kit makaunget ni Don Fausto. Ulite, Dan. Siya kon ti mangimatmaton ija opisina. Iso asya karod ti matungpal. Kasanon ni Papam. Siya kon ti makamuken kwa na. Dinto agunget dayjay. Misty, may salaba nagti palagip ko kin ka. Saan arumbang amabaybay anti negosyo yo? Jak itulo. Jak ngamin kayat nga dan tumakmo na kanyak ni Don Fausto. Karidad, panagkunakit awan mo ti parikot kat. Imbagamat ni Albert nga awanan ti rumbang nga pagdanagan, may papan kini si Mang. Ngam amado, asino nga iti mga sikaso ka di Albert? No adda nilay ka ija ospital. Karidad, daganak ko ma. Kabaalanan ni Albert at aripatwen ti bagina. Ipaitaken kwa na day tagon daway. Amado. Isungawagan mo't lang ni Albert. Ibagamkan kwa na asaan ta makaawid. Ay, bayan ta ni Albert ijay. Iti kasta. Mariknana anaan-anayan ti panagtalikta. Iti kabaalan na. Ita'y pailaan alpas ti panagsarita mi iti kinasinara ko dito'y resort a negosyante. No apay adyak paila kaya ti pumanaw dito eh. Gusto ti kinuna ni Amado. May palagip ti napalabas iti kada dito'y igit ti baybay. Iso na lang, tasaan na narumbang alagi pagpay. Ngamin, at adala nga siya ti masakitan. Kakarunan ti amin. Siya ti makonsensya. Gapo kadagi di apagtan. Tinasayat. Pumanawak langin dito eh. Jaklakit di kayat alagi panpay tinapalabas. Dan, saan asungsungbatan ni Albert ti cellphone na? Amangan no makumikom. Nang ronakit ko nam nga isugaya mo ti makam mo kadagiti negosyo da. Dan, Iso abay amlangan. Di mon awagan pay. Amangan no nakarkaro lang amasoron dayay. Among matinti ugali na. Saan ka di? talaga adyak maaklon ti naibaga na kanya. Iso akayat ko kung mga makasalita. Di ka agdanag kunakmat. Ipamuspusak ti amin. Rumbang laang. Laglagi pam. Si kalaang tinangibagaak iti amin. Saan nga amo ni papadayjay anapasamak? Misty? Iso anas ka na makasalitak ni Albert. Kayat ko amaurnos ti amin. Kayat ko nga ibagakan ko na. Asaan ati may papan ititulagan da iti amak ti kayat ko nga ibaga kumakan ko na. Ala, di kan madanagan. Siya akong ti makaamo kunakmat. Awanan ti rumbang apagdanagan. Pampanunutem latta ka di, tinapasamak iti balay. Sana mapunas iti panunot ko, amado. Apay, karidad. Awan pa nagtalek mo iti anak ta. Saan nga iti kasta? Iso na lang tadyak amuno apay akasto iti marikriknak. Karidad, ulitek.
Baybay anta ni Albert Ijay. Iti kasta. Mariknana at talagaanan anayon ti panagtalekta iti kabalan na. Amado, Noan yaman ti agbalin a desisyon na, makamon. Ket di tamat at mapanag na kanta, no talaga nga amunan ti mangedeng iti husto. Isu abaybayan ni Albert Ijay. nyala sika ti masorot, amado. Ngam no bilang ta husto ni Albert iti anyaman nga ikadeng na. May salaba nagtikayat ko akid dawon kan ka. Sige, anya dayta. Ibagam, karidad. Kayat ko abaybay anta kumamatan ni Albert amang ngedeng. Iti may papan iti riknana. Ha? Amon ni Albert ti aramiden na. Bayan ta ko mga rudan. Iti anyaman na kayat na. Nang runa no may papan kan ayat. Puh, labing itak. Ngem dayta ti saan amabalin, karidad. Anya. Addan nagtulagan mi kini Fausto. Ket kayat ko amatong talday-jay. Jak lakit di kayat amadadaal ti saritaan ni. Tajak kayat amadadaal ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bakas na, nakaputo ni Nana si Mang. Uwan, Albert. Nakaturog mo't laang. Kuna ti doktor, kasayaatan ka no kasta nakaturog ka kanayon tapno makainan na. Nasayat nga rin bakas na. Ay, naamuanan ni Mama tinapasamak ka ni Nana si Mang. Ha? Ala, naskan nga agawid dak. Amang ano kulata sumangput da. Di kagdanag. Saan da nga gawin? Ha? Idi da mo. Uwe, kuna ni Mama. Agawid da ka no. Ngam imawag mo't lang. Kaya, kuna na mo ta makaamuak ka no pa lang dito eh. Albert? Iso di ka madanagan. Awan tilakpad, tapno bantayam dito'y ni Nana si Mang. Agyaman nakiti kinasingpot mo kada kami ka ni Nana si Mang, Albert. Kaskan kalay ka. Imbilang ko mo't nakaslainak ni Nana si Mang. Iso nga awan tirumbang kapagyamanam. Namin, aramidot mo ti amin para kan kuana. Papa, kasangsangpot nga mimidan. Isa nagbanding kami laang. Amumbat, asan ka aparitan iti anyaman na kayat mo? Ngem ti pumanaw kay di opisina nga awan mat ti pinusgam ang mga sikaso kadag iti rumbang nga sikasuan. Saan na rumbang dayjay? Papa, No sa di naman tayan mo ita. Agsubli ka ni di opisina. Ada na patay ka tao nga agur-uray jay. Kayat ko nga sikasuan. asino ngamin? Iha, saan na nanas ka na damagantay ka niya? Di kayat ko, agsubli ka ni di opisina itamat lang. O sige, Papa. Matungpal. Di mo imbaga kanya nga agdiretso ka iti opisina, Dan. Lading itek, sir. Impagarop ko ngamin. No ni Ma'am Misty ti umuna pagreportak iti panagsublikon. Yakmat ka ako na ni Ma'am Misty. Ajak ikabkabilangan dapat aggayam kami, Sir Fausto. Dan, uray niya pa iti mapaspasamang. Uray ni Misty itan ti mangimat-maton iti opisina. Nasken na siyaklat na ti umuna ang makaam iti amin. Nalawag ka di. Sir Fausto. Nawatan na ka di, Dan. Uwan, sir. Matungpal. Nasayat launay. Diyak kayat asukiran na. Laglagi pa kinid daw lang ni Misty kanyak ti amin. No diyakin manugot. Di nakakumamit na tulungan. Nalawag. Uwan, Sir Fausto. Nasayat. O sige. Bye. Nasay-sayatan ti kasjay ana ibagak ti kayat ko kanidan.
Rumbang lang nga muna no asino at talaga ti pagpapaayan. Anyati ko na ni Papa. Binagaan naklaan. Arumbang ko makano. Nga imbagakin ko na ti amin. Sakbay ang nagreportakin ka. Day talaang? Uwan, Misty. Di na ka pinagungtan? Saan mat, Misty? Nasayat. Kasano nga rod? Agsublitan iti opisina. Kapilitan. Narigatan. Ang mga no agungot ni Papam. Ay, mapantang arudan. Nawag ako ni Albert. Awanan ti parikot kini si Mang. Ang mga nurumwar matlakan iti ospital. Amado, Nuan yaman ti kayat mga ibaga, pangasim ko ma, karidad. Napagsaritaan tan idi rabida ita. Ammo mo na niya ti kayat ko ang mapasamak. kasaron no saan nga umanugot ni Albert? Ha? Amamumon jay anak mo. Iti kanito nga adda di na magustuhan. Nang runa no ammo na nga isu ti addaan karbengan. Di mo maipapilit ti kayat mo. Sana siyak ti padpadasan ni Albert, karidad. Amado. Jak itulo, analalaing kit din kanyak ti anak kulaeng. Saan amabalin? Kasangsangpat kula dito'y balay, amigo. Nagapuak iji resort. Kasta ka di. Anya dinaramid mo ijay. Di mo nasawakan niya kamapan ka ijay ha. Jak lang amin ang muno niya ti aramidak. Amok ngamin na nagkuyog kayo kani karidad. Iso di ka mabalin nga wisen. Awan ti amok apapanan. Iso napanaklangan nagpalpaliwa iji resort. Ada ka di parikot mo, kumpadre. Ay, jak amo, numako na parikot na ito kumpadre. Anya nga minda ita? May papan ka ni Misty. Oh, apay, anya tinapasama kini Misty? Awan matkit di. Adala dagiti jar na jak magustuhan. Iso na lang ta amumat. Jak matubngar ti anak ko. Noan niya ti kayat na. Iso ti aramidan. Nakaturog man ni Nana si Mang. Sana bale, tanangan mat itayan. Kuna ti doktor a posible ang makaawidan iti mabiit. Awan ka no matan ti rumbang a pagdanagan iti kasasaad na. Nasayaat mat, makaawidan. May mayat mat lang nga iti balay ti pangasikaswanan kan kuana. Narikat no dumakkel pa iti bil na diti ospital. Kan may sa, ama na pala. Ha? Ni Albert? Kumusta ni Nana si Mang? Aday ta. Nakaturog manan. Ngam nakapanganan, Albert. Nasaya to kasta. Sika? Nangan ka din? Kayat mo ta. Di ka nagtaktaklay ka. Kan di nakasasikaswan. Ni Nana si Mang ti pamaysam nga sikaswan, ha? Sige. No isuti ko nam. Imawag ni Papa. Ang mga numabayagan ta kanupay di rancho. Tadapay si kaswanda. Iso ada tayo pa lang ti makaamo dit. Papa, awan ti palikot dito opisina. Kaya't ko lang ti makasigurado, Misty. Papa, Kun may sa, ang mga numabaybay ang mati opisina. Laglagi pa, impaimakan ka na ito'y gaputakinin daw mo. Ken, jak kaya tamartapan na ka ni Albert. Ang no di mo maimatunan iti husto na ito'y. Jak agpangadwa ang mga lamat laang kan ka. Papa, Pinaduras ko na ito'y, Misty. No di mo maimatunan anaymbag. Nasaysaya, nalipatan ka din ti kabailak nga aramidan? iha. Adakan ka, Papa. No kayat mo asubutan kanya to'y impaimam a negosyo.
Aramida. Adda ka di parikot, Misty? Sa bali nga min titinorti sa kahit. Mabalin ka ditan. Saan ka kumanyadang magpay? Anya, masukon na ka di itamat laang dito opisina kung ano saan. Sige, urayan na nga ron. Darasam ko malang. Bye. Ay, anya nga taman ang tinapasamak. Amok nga dati saan anasaya at anapasamak. Iso nga inawagan na ni Misty. Ninano si Mang. Agin inanan iji silad na, Albert. Nasayat nga rin no kasta. Laika. Panag ko na. Naskan nga ginanakamatan. Nabanog ka nagbambantay sa ospital. Di nakpagdanagan. Kabaalak. May isang aldaw nga awan tayo dito balayo. Isonas ka nagdalusak. Ang mga nukal Laika, imbagak matangan ka. Mabayagan pa'y damamay di rancho. Iso ama kayo nanakapay. Albert. Amo ka nabanog ka. Isong agi nanakapay, ha? Intod bigat nun ti pa nagdalos mo dito balay. Kat pang simtay pangan na. Tsak kayat asukiran na. Misty, gusto na itan. Itay pa nga gininom ka. Mabalin ka ditan. Hindi na kulapdan. Kayat ko dagbarte. Kayat ko ti makalipan. Ha? Itian niya. Di nakmatla maawatan. Isa pa nga sim. Baybay anak ko manatan. Kasano abay-bayan ka. Kadyak kayat ti kasta alangam amakit-kita kita. Dan. Misty, anya ti parikot. Ibagam kanya. Hindi mo amuhan ko nakmat. Basta di kayat ko. Di nakpampanawan. Kaduan na dan. Kagura na kadi, Karidad. Amado, Ibagam ka niya terpesa. Jak kayat ngaglibag ka. Nuan yaman ti marikriknam, ibagam ka niya. Iti kasta, mapagsaritaan ta. kasano ha pagsaritaan ta no di nakmutla kayat tadengken? Karidad. Narigat nga ipilit ko ti kayat ko, taamangan no datapay ti saan nga kinawatan. Kakaiso na ama ko na, kanaurnosan ti amin kadata. Agyaman ak no kasta, Karidad. Kat ibagakan ka. Husto lang nga di na kontraan kadagiti pangadang ko. May papamkin ni Albert. Ngamin, para kan kuana kar aramidak. Aklunat, Albert. Talaga na panalo ti panagdanag ko iti napasamak kanina na si Mang. Kas lang amin na-trauma akong itikas di apagten. Laika, Napalalo ti ladingit ko idi. Ngamin ka gumaak ti nagbalin anatibkar. Idi na pukaw day dinanang. Kasla nagtupak kanyak ti langit. amo, Laika. Adadag iti pagtang iti biyag adandan ni saan tayo akabalan niya klunen. Pakapsutan na tayo. Pukawan na ti pamati tayo. Ngamiti udi na. Maamiris tayo aday tagayam apagten, ti mamagbalin kada tayo anatibkan. Ha? Kasi tinapasamak iti day dinanan mo. Amo ka na sakit. Di mo laki dinaklo na dagos day chay. Nang runag at marikriknak na ipatpatag mo unay day di inam. Podno day ta. Iso lang aminan ti pamilyak. Ngamaan yan. Tapinanawan nakmutan. Nga maklo ng manwan no saan. Nagbalin ka natib ka.
Kapoy ti day pagten, saan ka di? Tanusan, nalabit niya katang-katang ka kumaitan. Uwan. Agpay so dayta. Day ti kahit ko sa wadlay ka. At dadagiti pagdangiti biyag tayo, anong panunutan? Iso ti mga dagalgan ka. Ngaminton maamiris mo. Iso gayam ti na magbalingkan ka, anatip ka. Agyamanak iti panangitulod mo ka ni Misty dito'y balay, Dan. Jak mabalin abay-bayan ni Ma'am Misty, Sir Fausto. Nang ronakit na laos ti Bartek na. Marikrik na nga da parikot ka na ko. Isa sa lag, tadi namut kayat nga ibagakan niya. Sir? Amangan mo damot amom. Kayat ko amam mo Dan. Amangan no dakit dimot na ibaganakan ka. Jak kayat ngaglibak ka kanya. Iso nga ibagamon, no addaam mo maipapan iti mapaspasamak iti anak ko. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.